Ngiyabingelela ekuseni egameni kaJesu Kristu waseNazaretha. Ngumama Gubane owathola umusa kuNkulunkulu. Nanamhlanje ngiyavuma ngomlomo wami ukuthi uJesu Kristu inkosi. Ngiyakholwa futhi enhliziyweni yami ukuthi yena wafa wamvusa uNkulunkulu ngosuku lwesithathu, usuku nosuku-ke babangcwele. Ngingumzalwane othanda ukuyihlambulula. Haleluya. Ngithanda ukubingelela nje ekuseni abazalwane bonke ozofinyelela kubo lo mlayezo ukuthi inkosi ibasize. Ngiyabonga kakhulu. Ngiyabingelela ngevesi uRomans chapter 12 verse 1 and 2. Amen. Ekuseni ngithanda ukudlulisa lo mlayezo engiwuthola manje ngezi-3 Disemba. I-3 Disemba beku-22:3. Haleluya. Umlayezo uthi isambulo ilesi ukuthi uJesu uyabuya. Umlayezo uthi isambulo ilesi sokuthi uJesu uyabuya. Uma ebuya uJesu ufuna ibandla lakhe lihlanzekile. Namhlanje-ke bangcwele ungivezela umuntu akamdalile. Ungivezela umuntu akamdalile ukuthi ufunwa ukuthi uma ebuya athole umuntu wenjani. Ungivezela umuntu kusukela ekhanda kuze kuyophumela phansi ukuthi njengoba emdalile umuntu akafuni umuntu oshintshe isimo sendalo yena akayidalile. Haleluya bangcwele. Uthi ufuna i-natural beauty yomuntu akamdalile. Natural beauty yomuntu akamdalile. Uqala ngekhanda uthi iy'nwele ey'relaxiwe. Umuntu onjalo akangeni kwakho umbuso. Amen. Ukhuluma ngabazalwane bangcwele. Umuntu orelaxile ekhanda uthi akangeni kwakho umbuso. Ehle engiyalela ehle eshona phansi. Umuntu owenze zonke izinto lezi esizenzayo ebusweni akamdingi umuntu onjalo. Ufuna umuntu oyilento akamdalile eyiyo. Ngiyacabanga-ke bangcwele ukuthi uma ngithi natural beauty nizobona ukuthi yini okukhulunywa ngayo. Izinto zonke esi-eda thina emzimbeni yethu akayifuni uNkulunkulu. Sekuvezile isikhathi eside kodwa namhlanje bengivezela ingaphandle lomzalwane ukuthi akamdingi umzalwane o-eda something kulokhu yena akakudalile. Umzalwane o-correct-a yena uNkulunkulu akamdingi ngoba kushuthi uyamcorrect ukuthi Nkosi awungenzanga kahle. Mina ngifuna ukuba nje. Bazalwane ngiyacela egameni likaJesu Kristu waseNazaretha ke siphile ubungcwele. Usho kanjalo ukuthi uyabuya ucela abantu abaphila ubungcwele. uNkulunkulu uyasinxusa ukuthi akafuni namunye ozobhubha. Lesi sikhathi asinikeze sona isikhathi somusa. Isikhathi sokuthi sishintshe. Ngabe kade ebuyile kodwa wenzele thina umusa ukuthi lesi sikhathi isikhathi sokuthi usibekezelele ngoba engafuni namunye umuntu ozobhubha. Efuna bonke abantu bakhe ingathi bangangena embusweni lo abadalele wona ngoba isihogo akusisi sethu esa-devil nama-angels wakhe. Thina sidalelwe ukungena embusweni kaNkulunkulu. Yingakho-ke esigcizelela ukuthi sibe ngcwele njengoba naye engcwele. Uveza indaba yezinto esiy'fakayo futhi ngale kwalokho esiku-eda emzimbeni like njengama-necklace, njengayi-ring, i-wedding ring. Ubuze ukuthi ubani owathi umshado uboshwa ngeringi ngoba ezwini lakhe akukho lokho. Umfundisi oshadisa ngeringi uyofike ayiphendulele ukuthi wayekuthathephi lokho ngoba ezwini lakhe akukho. Haleluya bangcwele. Uveza nokuthi izinto athi asiziyeke angayidingi athi ziqeda ubudlelwane phakathi kwethu naye siyayikhipha emzimbeni mase sizwile isambulo
bese siyayibeka endlini singayishisi. Uma kusenjalo mzalwane, kufana nokuthi leyo nto usayigqokile. Ifana nokuthi isesemzimbeni wakho. Ngiyacela-ke bangcwele ukuvezwa ukuthi izinto siyayishisa, uNkulunkulu athi akayidingi. Amaringi njengoba sesiwakhiphile asiwashise. Iringi ayikwazi-ke ukusha iphele, koda zama indlela yokuthi la ozoyilahla khona, Nkosi yami, akekho umuntu ozoyithola ngoba isono sethu kumele sishe, hhayi ukuthi sidlulele komunye umuntu. Ngazi-ke abazalwane bazoyibona indlela yokulahla izinto lezi ey'ngakwazi ukusha ngendlela yokuthi zize y'phele, njengokuyifaka emgodini wethoyilethi laba abanemigodi. Amen. Koda nje ingadluleli komunye umuntu, wenze sure ukuthi ayidluleli komunye umuntu. Asiyithengisi futhi. Haleluya. Awuyithengisi into uNkulunkulu athi iyisono kuwe. Amen. Ubese uthola inzuzo ngayo. Kusho ukuthi leso sono kusengesakho. Amen. And then uyangivezela last week abazalwane, abafundisi, kahle kahle kulezi iy'nsuku uveza kakhulu abafundisi. Uyabaveza abafundisi abadumile esibathandayo kakhulu. Abanye bakomathelevishini, abanye abantu esibaziyo nje abadumile abafundisi. Uyabaveza-ke bese-ke engazisa ukuthi-ke umfundisi ongavumisi izono ebandleni, umfundisi ongabhabhadisi ngamanzi ebandleni. Uyofika amchazele ukuthi why sitholaphi leso sifundo ngoba ezwini lakhe kuthiwa sivuma izono. uNkulunkulu ufuna umuntu ohlanzekile, oyihlanza ngaphakathi. And kunento eke yashiwo ubaba uMlambo ukuthi uthe uma uJesu ekhuluma naye wathi wayekhona lezo zona akayixolisayo uyazazi. Yebo, uJesu wazi zonke izono esizenzile thina, thina esazenza sayikhohlwa, kodwa yena akayilibali. Yingakho ethi vuma isono komunye ukuze uhlazeke. Angazi noma abazalwane bayangithola, ukuze uzihlaze wena, uy'dalule. Bazalwane, ngiyabonga kakhulu. Siyamnxusa kuNkulunkulu ukuthi asenzele umusa, esasikhumbuza, esasibekezelele, esasazisa izinto angayifuni, esasazisa izinto okumele siy'lungise ngoba yena ufuna ukufika silungile. Umusa lo bangcwele esiwutholile ukuthi sishintshe ey'ndleleni zethu ezimbi esihamba ngazo. Kuningi ebesingakwazi uNkulunkulu akangambulala kulesi khathi ngenxa yothando athanda ngalo abantwana bakhe, ngenxa yokuthi uthi usuku lwakhe asilazi, angeke silwazi ukuthi lunini, kodwa yena uyasivezela kulesi sikhathi ukuthi ngoba ngabantwana bami engibadingayo embusweni. Kumele ngazise ukuthi isikhathi sesisondele. Lungani. Asingalungi ngokwesaba, kodwa silunge ngoba kufanele ukuthi sihlale silungile. Asisatshiswa bangcwele masitshelwa ngey'mfihlakalo zikaNkulunkulu nanokuthi uyabuya. Akusikho ukusatshiswa kodwa kuwumusa ukuthi sihlale silungile, sihlele si-prepared ukuthi singene embusweni kaNkulunkulu ngoba kubalulekile ukuthi sibuyele lapho esavela khona. Emhlabeni besizele ukuzofezekisa icebo likaNkulunkulu. uNkulunkulu masefuna abantu bakhe kumele abathole beyilento abadinga beyiyo. Umoya oNgcwele asisize sizwe lokhu akakushoyo emabandleni, sikuzwe bese siyakwenza, bese siyakuphila. Ngiyabonga bangcwele egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Amen.